uri seri nshyashya dutangiye ku munsi wa none. Yenda cyane bida growth mu gikomeje kubana. Aka nagasobanuza nguhaye ikaze. Weho witeguye kumpa umwanya wawe kuva dutangiye uzarinda dusoje. Murabizi narabwiye ngo filime zihari ndakora, zidahari sinkora. Handsome siblings episode ya mbere nuko tuyitangiye. Abakiri hanze mukanyarukiremo, abagira utwo mukwakwanya mudukwakwanye vuba. Filime nk'iyi ntago ukwiye kwicikwa cyangwa ngo uzayibarirwe. Ariko murabyumva we ngo komana baba. Handsome siblings ni episode ya mbere dutangiye. Murabizi ntago njya mbabihiriza, aho kubabihiriza nabireka ngo nabavandimwe b'amabogari koko mana bimeze bite. Warakunze A Hero is Born, aka ntugacikwe. Ndekunda Heroes, warakunze Joy of Life. Filime niyi, iyi ni episode ya mbere dutangiye. Wumva inkuru witonze ntupape ngo ugire gute ngo byagenze gute. Episode 1 dutangire hakuno mu kibaya cyuje amataba n'ubwiza. Hari abagendaga bari mu gikareji. Nuko dutangiye episode ya mbere. Yenda cyari beda great. Aka nagasobanuza nguhaye ikaze tubane porampora. Dore uko bagenda baravahe barajyahe barekiza bimeze bite. Hakuno mu misozi barimo bacaho. Uko bari kugenda hari zirimo zirabika. Ndavuga inkoko uyaraparika. Inkoko iri mu giti mu musozi nk'uyu nguyu wakwibaza ngira kora yiki. Ni ikihe kibazo? Meshe. Ntacyo mesha. Nuko mbona dusa nkaho twayobye. Se kwasa akatisha igikareji ahetse mu ndi muntu umundana asa nkaho ari umudamu. Kugaruka hakuno mu isoko iyi si imirwanire rwose iratangaje. Mwumvise uwitwa Yulan Jiangfang n'uwitwa Yang Tiang. Buri wese muri si imirwanire aramuzi. Jiangfang we ntakorwaho. Yang Tiang nawe nagatangaza ngo ni umunyankota mwiza witwa Yang Tiang. Yang Tiang ni umunyankota mwiza gusa ariko sha nakwifuje ko twazahuye. Ya Nanchani suoni unyabaki nahoshi nanu ukagira amahirwe gusa yabaye icyamare kubera amahirwe. Urumva inkota ibarangije bayiha agaciro. Ho ni inkota mfite hano tuvuga iby'inkota rero. Inkota yanjye ni nziza irarenze tugeranyije niye duhuye rwose namuvuna hano hari murabumva barasekana bari kunywa hakurya undaranga. Inkota nziza nawe aravuga muri iyi si hari inkota nziza se irenze yanjye buriya ra. Filime ira dore inkota afite avaye mu gisagara ajugunya inkota hakuno. Muvande bisa nkaho nawe uri umunyenkota. Yego nibyo. Ubwo uri umunyenkota nawe rero ibyo twavugaga byose urabizi no tuvuga uramuzi. Yarinde harya Mr. Yan Yani Nantian umunyenkota Yane Yan Nantian sinigize mwumva. Baraseka bari bikanzemo. Burya nawe uri umunyenkota ariko ngo ntago wumvishe uwo mugabo ngo ni Mr. Yan. Uri munyankota nyabaki. None se mwaba mumuzira mwigize mubona inkota ye? Ntago twamubonye ntawe twigize duhura. Gusa reka nkubwire inkota ye irenze yawe. Inkota yanjye rero buriya niyo nkota iri cyayi kurusha izindi nkota zibaho. Uri muravuga inkota yawe iracyaye kurusha iz'abandi se? Inkota yawe nugere ku buryo icyayemo ndakugurira icyo kunywa sawa. Dore inkota yaguye umugezi. Filime iraha. Iyi ni episode ya mbere. Handsome siblings. Dore inkota yaguye umugezi. Uyu nawe avanayo inkota ye. Twagiye. Irata
inkota iracika. Iyo ni inkota nziza kabisa. Tugaruka hakora mu musozi. Iyi ni episode ya mbere nakubwiye mwitonde. Porampora gake gake murabisiza gurote nago njya mbabihiriza. Indi nzira bahinde barimo baragenda bahura n'ingurube. Bwa mbere bahuye n'inkoko, ubu bahuye n'ingurube. Nefu. 你有何不瞒我呢？ Wayo byahari. Yulang. Iki kibazo. 机体，我便 Bwa mbere twumvisha inkoko. Bwa kabiri tubonye ingurube. Abo ni bazodi ya 12. 他们怎么知道？ Bisa nkaho twavumbuye batumenye. Kumbe. Ngo ni bazodi ya 12. 12 zodiac. Parika hakuno. Haribo ngurube, nkoko, mbata na dendo. 来的可是12星象中的司神。 Henshen. 公子好， Nese 12 baba zodiac murahanga. 那只不过是一只鸡。 Turi amasake n'ingurube. 几位有何见解？ Ndibaza nabafasha gute? 公子讨见东。 Hari ikintu ufite dushaka. 下此次匆匆出， Navuye mu rugo 打 nihuta. 带了什么好东西？ Gute byashobora ko nazana ibintu by'agaciro hano, 谁不知道你玉郎将 Buri wese arakuzi Yulani Jiangfang. 敌国呀？ Uri umugabo w'umukire mu gisagara. 所有的家产全 Wagurisha imitungo yawe 得了其意， mbere y'uko ugenda. Rero bivuze ngo ufite umutungo hano. 罢了吧， Igikarire cyawe turagikeneye cyuzuyemo staff. 你出个主意， Mbese boro. 把马车留下。 Ngaho nimba wumva kuri mukuri va mu gikarire ugende turabara ubuzima bwawe. Mu gikarire harimo umudamu. 是不答应。 Nimbyanga. Ubwo nubyanga urapfa. Baramwataka. Nabavayo. Musore n'indwanyi nziza. Hello. Iranamo. Eba film. Iyi ni episode ya mbere dutangiye. Eba film. Hello. Subira inyuma rapana. N'ikindi gisubira inyuma. Buretse. Hano harimo umudamu. Ntumbaze ngo uyu mudamu ninde? Yulang. Hello. Yulang. Parika gutya. Ngurube vayo. Kubita gutya. Jugunya hakurya. Yarangiye vayo. Ku gikarire. Aragisatura. Eba film. Episode ya mbere. Urajyayo. Umudamu urimo. Nawe afite imbaraga. Eba film. Kontrola. Kubita ngurube gwa hakurya. Kumbe sasa umudamu aratwite. Yuan Jet Swamping Palm. Niyo tekinike mukubitishije ntago ndi bubice. 这里的孩子基 Byiza rero kubw'umwana wanjye ntwite. 快跑！ Byaba byiza. Nimba ari Jet One Palm. Dutibike. Dore ko bagiye bahita baca umudamu aratwite. Ati byiza kubw'umwana wanjye uri mu nda. Filimi iraha. Yueno. Meze neza. 家好， Byiza. 我跟严大哥约了30里外， Mr. Yani turahurira muri 我赶快点儿。 Taybai Resident. Reka tugende. Twihute. Mudamu ntameze neza. Ikibazo ni ikihe? 恐怕是动了胎气， Tubwoba ko 快要生了。 abana nabo byaba affectinze. Nkoresha imbaraga. 找个草深的地 Reka dushaka ahantu hari ibyatsi hameze neza. Nshobora guhita mbyara byihuse. Buriya babyumva kumbe hakuno kuri uruhande harimo aratibika n'ifarashi. Porampora mu gisagara. Kumbe twumvisha avuga Yani. Ntumbaze ngo Yani avuze bari buhure. Nimba ari we wuyu nguyu twabonye. 什么事这么开心啊？哟， Ntabwo shabita byanyusha. Muyobozi. 说来听听。 Uyu nuhagarariye iyi ni groupe y'abashinzwe kurinda ibicuruzwa. Escort Group. 你是否有意出让这把剑？ Ufite inkota nziza. 南域买主啊， 我这买主如 Narayiguze ariko nanagura ninde. 剑确实价值连城。 Iyi nkota nta giciro ifite. 可是常言说得好， Gusa nimba uyikunze nko bivuga. 家人宝剑赠英雄。 Iyi ngiyi nani rwose uzayifate neza uyiteho. Imeze rwose nk'umugore ugomba kwitaho buri munsi. 卖给你。 Ndayikugurisha 80. 这是啊， None muri murasirebura Mr. Lay. 开开眼界。 Iyo nkota mwayinyereka nkareba. Dore ya nkota yimugurishije 80. Amatels 80. Uyareba inkota. 原来是把旧剑。 Iyi nkota ariko irashaje. 且慢， Uretse 老头， muyobozi. 如果你手中这把， Undenganya inkota yawe n'inyangiza. 莫怪我。 Inkota twayibonye irakomeye koko. Wanvanze. Mr. Lay ntugire ikibazo ngaho gira. Zana. Kubita. Ya nkota iracika. 这也算是宝剑吗？ Bavuze ngo ni inkota y'agaciro bishoboka biteze kandi. 方才